IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naayang ordinansa, Idol Joan, go! Naiya das ara itiya sanggunyang panlunsod itiya Siyudad Dilawag sa giti talong ordinansa itiya Barangay 3 Nuestra Señora del Rosario para iti panaka-Oktober na kuma yung masaan na pinabura na itiya konseho. Dagito ikat dagiti barangay ordinances sa panakaipawil ti operasyon dagiti video, okay? Panakaipawil at panaglako ka dagiti arak ken sigarilyo, panaka-implementara ti curfew hours kadagiti menor de edad. Sigo na kaniya sangunyang panlansod member ken Attorney Jason Bader Pereira, chairman iti Committee on Laws, kaanda nga inaprobaran dagiti talong nga ordinansa gapuna taada iti dusa dagiti aglabsing iti panakaibalod. Inlawlawag na dayto iti makaigapo iso nga invalid ti nagresultaan dagiti nasa OA barangay ordinances. Kinunana nga dako malaing ti penalty na nga umabot ti 1,000 pesos saan arumdeng ang maparitan dagiti bumarangay. Denggan tayo man na dipaseta ti interview tayo kung kuana. Okay, dito iti magapa na, Idol Joan. When I do this. Okay, dinggan tayo man. Okay? Nga mabalin ti ada imprisonment ti may nga barangay hanggang fine lang nga 1,000. Ikadwa, some of the ordinances apas at video okay, i-require na nga mga lakapailang permit. You do not need to obtain a permit apat a freedom of expression dito. So, no kahit mo't agkanda ti bigat, agkanta ka lang taawon met madira di dya apo. Ti madina isip no ti naringgor ka pailay, nagkangkanta ti pasado alas 10. So you do not need to obtain a permit for you to exercise a right or a freedom enshrined under our Constitution. Yun. Tiya paset, tiya panagasarita niya sanggunyang panlansod member ken Attorney Jason Bader Pereira. And at the same time, may I add to that, this is already an existing law. Okay, Idol Joan. So, recurrence or repetition of the law, hindi na pwede yun. Meron na tayong batas about that eh. And our Constitution told us nga saan ka nga agsursurok iti penalties. Tipay kini pag tinagan na dumakat serbisyo, di ba? Mapan nga agdaldalos kaday sam aminen. Ayan. Ken digito nga kalikagom da, it is already a law. Repetition can refer to the recurrence of legal principles already because it is already a law. Ayan. So, sanda nga dakdakamatin manin, sanda nga akseptaren kasi linteg deto yen. Sa nga mabaling nga ag-repeat or the repetition tilo nga it was already there. Nga i-practice tayo kadigitoy nga gundaway Idol Joan. So, sa curfew naman, pag sinabing 10 o'clock curfew, pwede mo namang anuhin yun, pagsabihan ng barangay officials, di ba? Pagkutsin nyo, di kiti barangay tanod or force multipliers tayo. Iti barangay. Tapno, di kita bipats. Paano nyo sa jay? Di kiti, alam ka mga di kiti lupon, babakit ka na lalakay. Dito nga mabugkawan iday. So nga, adalang yung taon iti barangay deta, iti disiplina, Idol Joan. Idol Bernard. Okay, anymore? Disable lang ti damag iti Siyudad Dilawag at 99.5 Dilawag. Idol Joan 15 tatak RMN.